بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رواد مهجة ديوانا ديهاجة بركاتا رواد مهجة سوابا درماجة فوهيجا أرغن من ولمن دائروجا أرغن من روادين لبعنا في فيلاوتك عبرتك بهجوتهم وهكذا كلمة كي يدبيجن واكمل أدي رواد برياجة أخلاق عام مغتيجا مجتمعا أخلاقي مينغرتن هننجيه غتا بهجوتهم وهكذا كلمة كي بس مفدا مسرقة مفدا فوسيقة ورنگ يدبيجن واكمل أدي أرغنك موضوع كي إسلام دينوغا أخلاق ديفوا ما تبري مقام من موضوع أرغن منجة ديوه مجتمعوغا ورقينا تفات مسألة تنجي بوري وريها باوتيجا مسألة تنجي بوري اقتصادي اجتماعي سياسي ميهنغو سوريها باوتيجا مسألة تنجي بوري إكو ميهوريها مسألة تكبرس إم بدو مسألة كي وريها بيفرموس قبول كروانه فدين أخلاقي مسألة أرغنونغ مدوغا أدب أخلاق كله من داكا ما صفة أرغن منجة ترين نت من داكا أرغن من زمان السر فخور وريو من أن ديوهينجة عادة كذا كتيرة همينة هيو لفا صفة دوها كوره نت من داكا مي أم بدو مسألة كي عادة كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا فوا حديث فلقاوي එකලෙක් ෆානුගේ මුලි රිසාලතුගේ මක්සද් හාම කරවමු එකලෙක් ෆාන් හිදායතුගේ රසූලගේ ගොතුගා වඩාගෙන නෙවි කී වෙගෙන්කන් හාම කුද්දෙවමු එකලෙක් ෆාන් හදීස් කරුවේ බස් ෆුලෙක්කාවනි ඉන්නමා බුයිස්තු ලි උතම්මිම මකාරිම අල් අඛලාක් තිමන් වත සාලිහ අල් අඛලාක් දෙගොතකම් මේ රිවායෙන් ආස්වාවනි ඒක මානේ කි තිමන් කලෙක් ෆාන් හම කෂවරුන් රසූලෙක්කමගා මායන් අල්ලාහ් ෆනු වෙවි අඛලාක් දස් කොද්දෙවු මෂේ ماين أخلاق ما صفة دسكو ديو ماشي إيه مكيرة رسول الله كمولي رسالة كم مقصودة كي ماين أخلاق دسكو ديو كما يقولك فان من حديث كان غوافا ميواني إيه بيجن باين علم ورين أخلاق إسلام دينو كدين كوري باتك غلا لفهم مثال جسواني غهيج مثال إيه بيفهم بدالواني غهيج كان ما أناني أوتره دين إيه غهوجة غفتا دين إيه غهوجة ميوا إيه غوتون عقيدة كي إجاهوجه أوتره أوشة دين أحكام تا حكم تا كي إسلام دينو عنقوا فتفات حكم تا إكى كان كروما عنقوا فوا حكم تا كا إكى كان تا نهي كروا عنقوا فوا حكم تا كا مي هوريها كان تا مي إجاهوجه غفيتا كي أخلاق مي إجاهوجه ميواي إهما إسلام دينو جاهوجه أوتره كي نواتا أوشة كي عقيدة حكم تا كي غفيتا ميوه كي أخلاق بهن علم وريم دارواني أخلاق به علم وريم دارواني إيه ما أخلاق نكما واني إيه مهم باي ميوه غهيك بينما كي حقيقة تغنما ميوه ننما غفيتا كون هم يكني أوتر كون نفدين إيه وين كيرت رسول الله نقطن حديث كروا فميواني إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق تمكلك فان فنوا فماني أخلاق دسكو ديو ماشي إيه كان غرقان من نجين كيرت قرآن فنك النظر هنقالي ماس كيرت قرآن قال الله حكروني والذي بعث في الأميين رسولا منهم إكلان يكي أميجون قتريا إبهي إيرو زمانو عربين قتريا عربين كيرو أميجون قبل ليكي أندرنا بيا كنواتي وإمي هو صفة كوروني إمي هونج إمي غالب صفة كمغا وأميجون صفين إمي برو صفة كي إمي كباغوري أميجون صفة والذي بعث في الأميين رسولا منهم الله سبحانه وتعالى أميجون قتريا إبهي عربين قتريا إمي هونج قتريا ما رسولك فنوبي كي كرفان فنوبي يتلو عليهم آياته أي إكليك فان إبامي هن إكلانغ آية كيرت القرآن إكليك فان السنة كيوا دب متك يتلو عليهم آياته إكلانغ آية إكليك فان إبامي هن كيا دب متك ويزكيهم أدي أمي هو طاهر كرب متك ويعلمهم الكتاب والحكمة أدي إكليك فان إبامي هن فتا حكمة وغنا دب متك متانغا يزكيهم كوري yang asam يعلمهم كوري yang asam ميواني يزكيهم يعلمهم كمانة كي تعليم دينه وغنا دينه
ಯುಜಕ್ಕೀಹಿಂ ಗೆ ಮಾನೆ ಕಿ ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಂ ಅಖ್ಲಾಕ್ ಕಿಯಾದಿನು ಉಳಂವಿ ಗೊಯ್ ಕಿಯಾದಿನು ಮಿಹಾಗೆ ನಫ್ಸು ತಾಹಿರು ಕುರುಂ ರೂಹಾನಿ ಗೊತು ಮಿಹಾ ಸಾಫ್ ಕೊ ತಾಹಿರು ಕೊದ್ದಿನು එහෙම වීම තර්බියත් මියන්නනි تعليم ಗೆ ಕುರಿಯ කිරිත් කුර්ආන් ಗೆ මියායතුග ಯುಜಕ್ಕೀಹಿಂ ವಯುಅಲ್ಲಿಮುಹುಲ್ ಕಿತಾಬ್ එහෙම එබැංගෙ අලගොන් මෙන්න ඉස්ලාම් දීනුග තර්බියතහ අඛලාකහ මාය සිෆතකහ ඉන්සානගේ නෆ්සු තාහිරු කුර්මෂා ඉන්සානගේ රූහ් තාහිරු කුර්ම දෙයිෆාව මකාම් හැම එෆදැන් කිරිත් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි ඉන්න අහබ්බ ඉබාදිල්ලාහි ඉලල්ලාහි අහ්සනුහුම් ඛුලුකා මියන් අල්ගොන් මේ හදීස විස්නාලි මයගෙන කිහා බොඩකක්කන් අඛලාකන් ඉස්කන්දේවා ෆමෙනි ඉන්න අහබ්බ ඉබාදිල්ලාහි ඉලල්ලාහි අහ්සනුහුම් ඛුලුකා ඒක මානේ කි අල්ලාහ්ගේ අලුන් කර එකලාගේ එම්මෙ ලෝභය උඩගන්නවා බෑකි එබෑ මිහුන් කර එම්මෙ අඛලාක කරන් ගලො මිහුන්නේ මේ අල්ගොන්ගේ බහෙන්නු කිරිත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ලාහ් එම්මෙ බඩ මාරිෆා කො දින වඩා ගන්නවා සාහිබා මේ දාලවනි ඉන්න අහබ්බ ඉබාදිල්ලාහි ඉලල්ලාහි අහ්සනුහුම් ඛුලුකා අල්ලාහ්ගේ හදරතුග එකලාගේ එම්මෙ ලෝභය උඩගන්නවා බෑකි ගොතුගවා බෑකි තියබෑ මිහුන් කර එම්මෙ අඛලාක කරන් ගලො මිහුන්නේ අහ්සනුහුම් ඛුලුකා අල්ලාහ් ගලුන් කර එකලාගේ එම්මෙ ලෝභය උඩගන්නවා බෑකි එබෑ මිහුන් කර එම්මෙ අඛලාක කරන් ගලො අලක කිරිත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් بس حديث كرباني هم يقطع إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الله وسلم لو بودغمني أدي الله رسوله وسلم لو بودغنواني أخلاق نقولمي هندك أميون أي إكليك فانا أم كتم وجموا إكليك فانا أم أريس وجموا مي هندك قيامة دوهغا تيمن كليك فانا قيامة دوه أم أريس وجموا بيكي أدي تيمن كليك فانا أريهوغا وانه بيكي قيامة دوهغا أم أخلاق نقولمي هندك තොබීකමෙන් අල්ගොන් දුනියක උලේ රුක ස්නේදෙන අල්ගොන් මෙන් වශයෙන් උලේ මිහුන් නැකි අල්ගොන් මෙන් මාහවලක උලේ මිහුන් නැකි අඛලාකී ගුතුම් ෆෙම්වර දෙම් මිහුන් කමුගා උමෙ හිතෙන් එරි hay ගුතක මුආමලා කරේ බයි කමුගා උමෙ අදබෙ සදබෙන්නේ බයි කමුගා උමෙ හේය ලෆා ගොතුග මුආමලා කරනු දන්න බයි කමුගා උමෙ අල්ගොන් මෙන් නේදෙන හැම තොබීකමෙන් ඒ කිරිත රසූල්ලා විදාලවනි හදීස් කරවනි තිමන් කලෙක් ෆානුග අරිහුගා එම්මෙ ගාතුග ඛියාමෙත් දුවහුගා වාන බෑකි එම්මෙ අඛලාක කරනකොල මිහුන්නේ අද ඒ තිමන් කලෙක් ෆානේ මෙ ලෝභවා මිහු වෙස්මේ එම්මෙ නසබ ගොතුන් එම්මෙ බඩ තීජේ තෙරෙන වෙස්නු අදි එම්මෙ මකාම මන්සබ ගොතුන් එම්මෙ බඩ තීජේ තෙරෙන වෙස්නු අදි හැම එෆදායින් එම්මෙ රීති මිහුන් නෙවෙස්නු හැම එකනේ අඛලාක කරනකොල මිහු කලෙක් ෆානෝගේ අරිහුගා එම්මෙ ගාතුගා උලේන බයකවනි අදි අල්ලාහ්ගේ හදරතුගා වෙස් එම්මෙ ලොබ්වෙති වෙගම්වා ලෝබුඩිගම්වා බෑකි අඛලාක කරනකොල මිහු එහෙම මේ හොරිහාකමක් වෙස් මියගෙනි ඉස්ලාම් දීනුගා මායන් අඛලාක දෙයිෆවා මකාම් ආදේ ඉස්ලාම් දීනුගේ අලුකන්ත වෙස් හකීගතු ගානම අලුකන්තෝගේ මේවයකි අලුකන්තෝගේ මක්සදකි වෙස් අඛලාක දස් කොද්දෙවු ඒ කිරිත කුර්ආන් ගා නමාද බේ ගොතන් අල්ලාහ් වහී කරවණි කීකේතෝ ඉන්න الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر හම කරෝ නමාදකි ෆාහිෂ් කන්තක මුන්කරයිතකම් දුරහෙලි කුරා කමකේ කොබ ෆාහිෂ් කන්තක මුන්කරයිතකි ඒ බද අඛලාකී අමල්තක අදි නුබා එම්මහා කන්තතක හඩිහුතුරු එම්මහා කන්තතක එම්මහා නේගානි නේදිවේ කන්තත ඒ මුන්කරයිතකකි බද අඛලාකී කන්තත විශේෂගතරියගා හිමනේ අදි මුන්කරාතු ගතරියගා හිමනේ ඉන්සානි තබියෙන් නුරහෙ ඉන්සානා එකම කුරුමුන් බය මීහක එකම කුරිම එකම හිංගමනුජේ එනා ගිතුගා නෆරතු ෆෙදේ කොම්ම කමෙන් එයි මුන්කරාතු ගතරියගා හිමනේ එකම එහෙම මුන්කරයිතක අදි හඩිහුතුරු කන්තතක ඉන්සානි නෆ්ස ඉන්සානගේ මිසාජ නුගලේ හඩිහුතුරු අමල්ත කුරුමුන් ඉන්සානා දුරහෙලි කුරා කමෙක් කමගා කිරිත කුර්ආන් ගා අල්ලාහ් වහී කරවන්නේ නමාදකි එයි එහෙම මේ නමාදුගේ මක්සදකි නමාදුගේ මේවයකි නමාදුගේ හික්මතකි ෆරදු කරවමුගේ හික්මතකි මක්සදකි මයන් අඛලාක් මිහා දස් කොදිනු නමාදු කුරා මිහා කිබාග හුන්නානේ අඛලාගේ සිෆතකේ ඒ අඛලාගේ සිෆත නුහුන්නකම වඤ්ඤා එනගේ නමාදුගේ මස්සලෙන් එබවුලේ නමාදු කුරමු දොගු හදමු නමාදු කුරමු රාබමු නමාදු කුරමු බද අඛලාකී අමල් තකින් එංගමු සිනේ කුරමු නමාදු කුරමු තෙකමු ෆේරමු මිහුරයකම කුරකම ගවණ එනගේ නමාදු එන බජේ රංගල මුරාජා කුරා එන බජේ විස්නං එනගේ නමාදකේ හැම හකීගතුගස් අල්ලාහ් රුස්සවා ගොත කුරා නමාදිත්තෝ අල්ලාහ්ගේ හදරතුග මක්බූල් ලබගෙම වා නමාදිත්තෝ أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدعوني من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له එමිහිග්ග නමාද එමිහා හඩිහුතුරු කන්තත්තක ෆාහිෂ් කන්තත්තක නුබා අමල්තක නුරංගල කන්තත්තක දුරහෙලි කුරා මිහාගේ
නමාදෙන් නැති එන එකුර නමාදෙන් නෝන ඒකන්තත් නමාද කුරමුන් එන කුරකම වඤ්ඤා ඒක මානේ කි එනගේ නමාදෙන් අල්ලාහ කබුලෙන් නුකරවේ එන එක නමාදෙන් නැති කුරණි නමාදෙන් නෝන එකුරනි කසරතක එකුරනි ගෙනිස්කන්නනි හරකයිතකක එවස් හලෙක් ගයි නමාදෙන් නෝන එහෙම වෙගන් කිරිති රසූල අලයිහි සලාතු වසලාම් හදීස් කරවනි බයම් මිහුන් නමාදුන් එමිහුන ලිබෙන දෙබා කොලෙබ්බයි අනේ බෑමුන තිම්පා කොලෙබ්බයි අනේ බෑමුන් නමාද අල්ලාහ කබුල් නුකරව එමන රද්දු කරවවානි කබුල් වෙස් නුකරවවානි එහෙම වීම එබෙන්ගේ නමාද කියසක මක්සුත් හේග කුරකමක අඛලාකි මක්සුත් එකෙන් හාසිල් කුරුන් එයි නමාද ගොරම් මුහිම්ම කමෙන් එයි අල්ගොම නමාදන් මේ අන්නව මුගතිරේ ගයිස් අල්ගොම විස්නාලිම නමාදන් දස්වා කත්තත් එකේ හුන්නානේ බේර ෆොර විස්නාලියස් එම්මෙ ෆුරතම එම්මෙහා මුස්ලිමුන් එත්තනකම් මි ජමාවනි ඒ වගුතේක එයි එබ්බේ කන බේක හුවෙතිරිකම් බදහි වෙගෙන් දිය මට්ටක එබ්බොඩ එබ්බෆාකම් බදහි වෙගෙන් දිය මට්ටක එබ්බේ කු අනෙබ්බේගේ මෙදුගා ලේෆ වෙතිකම ලෝබ් වෙතිකම් කායිම වෙගෙන් දිය මට්ටක එබ්බේ කන බේකේ හාල වෙඟු මට්ටක අල්ගොනගේ අඛ බරාබර ජමාත ගන්න මිහෙකම වෙෆ නමාද මිස්කිත නානකම වඤ්ඤ අල්ගොන එංගේ නේ කොම්මස් මසලේ දිමාවිකම් එහි මයින බලිවියේ එහි වෙන ගෝලන් දාම්වියේ නෝනේ එන කොම්ම සිතාමෙවිරි හාලත දිමාවියේ එහි විය එන කිබෙන් හාලත් දුරහෙලි කොදින මට්ටක අනුව තේනගේ හීතරිම මට්ටක හීතරකම ගත දික්කොල්ල මට්ටක හාසිරවාමි ඒතයිගේ එහෙම එයි නමාදුගේ මේ හික්මත් යෝගතරේ ගහවර කන්තත්ත අද එහෙම ඒගොතන් අල්ගොන් මේ නමාදුගේ තෙරේග මිතිබෙනි නමාදු කරමුන් දායරෝග හමහම කමයි එකීගා එස් සෆෙක්ග එහෙමයි හමහම කංග බන මාදුන් දස්වේ වගුතක මේ හිත්මන් එබ දස්වේ අද හුවෙත්තරි කංග එබ කායිම් වේ අද එහෙම එෆදයි ඉමාමක ඉස්කොන් හොන්න මිහක තබාවුමුගේ සිෆවෙස් අල්ගොන් මගේ ගාගා ආශ ගන්නානේ එන අල්ලාහ් අක්බර් කීමා අල්ගොන් මගේ අල්ලාහ් අක්බර් කියාෆා වහදාවි එන එදිය රුකුනක වත එන කුරිකම කුරම්වි රුකුව විය රුකුව සජිදා වෙජිය සජිදා අදි තෙදු වෙජිය තෙදුවාමි මි හුරිහාකම ගේ බයනම කීකොබ හමකම හමයිග්ග දෙමිතුමා නිසෝම් සිස්ටම් දස්කොද්දිනු රංගල මිහා උළුන් දස්කොද්දිනු එකක තබාවෙගෙන් උලෙන් දස්කොද්දිනු වකුත ක්‍රමෙත්‍රි කොන් හිතන් දස්කොද්දිනු ෆුවෙත්‍රිකම ලේෆ විතිකම ලෝබ් විතිකම එබ්බොඩ එබ්බෆාක මුස්ලිමුන්ගේ මෙදුක කායම කුරම් මේ හුරියා සිෆතකේ නමාද් කුරාමී හුන්න දස් නමාදුන් දස් වෙන්ජ හෙන දස් නුවාකම ගවඤ්ඤ ඒක මාඩේ කි එන ඒ කුරණි නමාදෙන් නුනේ එන අස් නිස්තලාලා ෆයදනියේ ඒ බය මිහුන්ගේ නමාද් කුරාගොත අබේගොතුන් රසූලගේ හදීසක් ගෝ මිහුන් කුකුළු බෝතලාලා බයකේ මිහුන්ගේ විශ්වාබෙන් උලිබේ ආද මේ නමාද් රෝද් මේ නමාදුන් ලිබේ ෆිලාවල් දැන් කොබ රෝදේ අබේගොතුන් මිහන්නේ හදීස් කරවන්නේ وحي قرباني كيرت القرآن قال الله وحي قرباني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يبامي كوريجة أمته جمتة نوت تبامي كوريجة أو باي جمتة أمته جمتة روضة فرض قرب فدان يبامي جمتة روضة فرض قرب وافي كيف لعلكم تتقون يبامي تقوى بربما شكوبة تقوى معناكي تقوى معناكي الله إنجبي أمها كنت تذكر ما إكلام نهي كربي أمها كنت تكون ترهليهم أي تقوى معناكي ඒක මානයකි රංගලු කන්තත කුරුමා නුරංගලු කන්තත කුන් දුරහෙලිමු හඩිහුතුරු කන්තත කුරුමා මායින් එම්මෙහා හියු ලෆා කන්තත කුරුන් ලෆා කන්තත කුරුමා නුලෆා කන්ත කුන් දුරහෙලිමු මී තක්වාගේ මානයකි ෆික්කණාගෙන් දියෝ මෙන්නෝ තක්වාගේ මානයකි හේව කන්තත කුරුමා නුබා කන්ත කුන් දුරහෙලිමු අල්ලාහ් අමරු කුරවි කන්තත කන් අමල කුරුමා එකලංග නහි කුරවි කන්තත කුන් දුරහෙලිමු මී තක්වාගේ මානයකි බෑ මිහුන් තක්වාගේ මාන කුරායිරු හිවනි එමිහු ෆික්කණාගෙන් දකලේ වාහක දක්කහෙන් එවනි ඒ මානය නු තක්වාකි عمل كرم هي عمل كرم وبا عمل تكون دور حلو اي حقيقه تقوى حقيقتك هذا روديا بهغتون كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم روداගේ මේවාහි කොබකම් බයන් කොත් දෙවම හදීස් කරවන්නේ කීගතෝ මල්ලම් යදා قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه අල්ගොනොම් මිතිබි රෝදය අල්ගොනොම් මෙහෙද කරම් ගෙන්දනේ රෝදාගේ දුවස්ත රෝදාගේ මස්සර් රෝදාගේ ෆෝවහි එහෙම රෝදෙන් අල්ගොනොම් මෙල්ලන් ඉබෙන්ජේ ෆිලාවල කීවස් අඛලාකි ෆිලාවල කම රසූල මේ හදීස් ගම යති අංගවා හදීස් කරවන්නේ මල්ලම් යදා වරන් කුරිහා බේෆුලන් අබද අස්වා හදීස් من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه نبا دوغو بستكا أدي دوغان عمل كل من درهل نواميها إيه دوغو هداعن دوغو ريون تريوما ميكاهلا كانتتكو إكاهلا بستبونو ما أديان عمل كروما دوغان عمل كل من دوغان نولاميها تناره فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه إينا نكا نبه رمكي وتن نبه نكا رمكي الله بينو تريبه ما كمنونه الله بينو وديك نوغن نوي تيابام بدن هانتي واكا الله بينو وديك نوي تيابام فيمبوا غنيك غوس كارويكا غنيك تيبيكا الله بينو وديك نوي الله بينو وديك نوني كونچ
تقوى وركان رودين حاصل وجهه چكي تقوى وركان لعلكم تتقون رودا فرض كربي لعلكم تتقون تقوى ورو متكا ايغ معنی کی هريها هي عمل كرما هريها نو عملتاكم ميها درهليو دين هدي ما يفدان زكاه به غتم زكاه کے مقصد کم میوه کم حدیث کرونی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها ان صلاتك فصل عليهم ان صلاتك سكن لهم خذ من اموالهم صدقه ابامهم مدلون كليغ فان اين ابامهم طاهر كروانه زكاه نانغواره يا مدل زكاه کے مقصد کی کو با نفس طاهر کرو نفس طاهر کرو نفس طاهر کرو معنی کہ انسان کے روح انك نفس طاهر كرون اي اخلاق صفه دهيتك من انسانك نفس طاهر كرون مجتمع غايتي بفقير نكمتي نفورا مي هنا تيماغ مدلون هيفورو امي هنا احسان تريبو امي هنا هيفورو امي هنا اتيكولو دينو اي زكاه مقصدك هي اخلاق كم نون تومي مجتمع نفورا تبي امي هنا هيفورو امي هنا بندهاغم فتيبي امي هنا بندبود كودينو كاندلي فتيبي امي هنا كاندينو اي زكاه مقصد کی دهیوتکم میهاගේ نفس سلام ಕೊದ್ದಿನು ಮುಬ್ಬಾರಕಮ ಅಮಿಲ್ಲೇದುಮ ಈಗೋಯ ತಿಮಾಗೆ ಅನಾನಿಯತ ಮಕಮ ಮವಂತಕಮ ಅಹರನ್ನು ಮಿಹೆ ನಿಕಮ ಬಿಕಂತತಕಂ ಇನ್ಸಾನಗೆ ನಫ್ಸ್ ಸಲಾಮಕು ಅನಾನಿಯತ ಈಗೋಯಂ ಸಲಾಮಕು ಎಹಂ ಮಿಹುನ್ನ ವಿಸೆಗೆ ಬಯದಿನು ತಿಮಾ ಮಸಿಕಗೆ ಹೋದಾ ಫಾಸೈ ಬಯ ರು ಹಿತುರ್ ರುಹಮು ಸವಾಬದಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹಗೆ ವಜುಫುಳು ಅದಾಗೆ qiyametuhum kalangi hadratul libena sawabun gedege suwarugiyan gedege egen bay itur ruhum muslim akhunnan hadiya kurun ei zakat ge beyanamaki ema zakat ge maqsad ki es ko ba akhlaq ko be ever bod akhlaq ko ba to ehem mihun ge veenu ge ihsas timaga horun ehem mihun madhagam fat bikum ge ihsas timaga hituga ofedun ehem mihun na beenu wa beenu tatima fudda dinum ge ihsas timaga hituga ofedun einu to akhlaq ki එහෙම زكاه کی اخلاقی فلا ولا قنادے کم زکات کی حکمت کی اخلاق دین ہم افدان حج به گتم صلی اللہ علیہ ہنگدی حج گا مسفہ ما فاڑو کم بڑو اخلاقی صفت حج کا ما فاڑو کم بڑو حج به گتم ہم رودیا به گت سنگونی ہنے رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش أو ليس له نصيب من صيامه أو حظ من صيامه إلا الجوع والعطش بهر رودا ورنا بهمين رودا لبني هماي كان كاروكم بڑوهاكم اي كي وين اي رودا غسوابن كتو تقوى وركم نوفدم غسوابن اي رودا ان لبن جه اخلاقي مقصود اينا رودا حاصل نو غسوابن هماي كان كاروكا غتم كبيكا دين حج به غتم الله وحي ربني فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج حج مسرته حج ادا كرم قصد كرامها فلا رفث بدخلاق يعملت نهيغا هشكب ولا فسوق ادي الله كيمن بيرن وهشكم نبان لف عملت نهيغا هشكم ولا جدال ادي زوابكو أدو هركو جدلكم هذا نهذا هشكمه ولا جدال في الحج حج قتريغا مين يفسكم نقرا هشكمه هما يبينغي نونتو حج وس ما بدل لي هما ميوري حكم كوغين حج كوغين اتوجا كونجا كميواني حج بلين غنو انا الله هنغوني جدل نقرا انا مي جدل كوفا الله هنغوني بداخلا جملت نغا انا مي يكنت كوفا الله ميانغوني الله كيمنو بيرنو حج قتريغا اولي هشكمه එහෙන් එංගේම මීන මේ යහුරිහකම කොෆ ඒකම හජ්ජතෝ ඒකුරි ඒනේ නුන් හජ්ජුවි කියේ ඒන අරාගෙන් දිය සවාරි හජ්ජුවි ජමලු හජ්ජුවි ඒන අරාගෙන් දිය මචින්දා බෝඩ් හජ්ජුවි එහෙන් වෙගෙන් අරබින් ලෙම්වරිය කුබුනනි මා හජ්ජත වලකින් හජ්ජති ලීරු කලේ නුන හජ්ජුවි කලේ අරාගෙන් දිය ජමලේ හජ්ජුවි ඒ හජ්ජුගේ මානේ කිතන කස්තු කොගෙන් දියොන් ඒතිවි මිහ ෆෝර කොද්දින ඒතින මචින්දා බෝඩ් වි එතන ෆෝර කොද්දින එහෙමයි මචින්දා බෝඩ් හජ්ජුවනේ ඒන හජ්ජ නුවේ එහෙන් هرم ولنغريا بداروني هم تدوها كين اي هم حقيقه بين ميهن نغمي حجون اي من حج فلم يرفث رسول حديث قراني من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه حجك تيريغا يفسكال هاريم ندار عمل نوهينغا ادي فاسق كما بسنوكو اينا فريهم yang hajjuge shaa'iru tan adako gen ena emburi giyan anna hiruga emburi watunan anna hiruga ena ennani enage mammage manun vihed was fadain tahiru kama ma'sum kam matige
ei mibuna sarutan hamawim ehen nuni ena wesem enani fasatake kharadu koffa warbalikam kharadu koffa warbalikam vefa etan geterega algonno hajju geterega dimawan warab bodati kantan akhlaqi gotum miha rangal akhlaqe netejia waran mi ulani anherunna ferunna etenega kihine wani rafas ge kantan hingan eg maneki bad akhlaqi kantan hingunga fursanan ema control korenje zuwabuko ararumuge masalata waraginen kurmati wana tanaka ulenje tanaka gotu hemwaje hin control kurang amile nafs jadal ko zuwab kurang hin ede kal halata meduran halatu ga jehna nafs control kurang ehen nuni enani hajjaka gen enno enani warbali kamen ena ada ko fa enani fasata ga kharadu ko fa enani evvis ben men no hife kame kontata gande ko fa enani hema me huriha kame ges maqsad ki ko ba maen akhlaq ma sifata me huriha kame ge ben maki ei namadu vies rode vies zakai vies me huriha kame ko ngalgon men libe faada ki mewa ki ko bato ei maen akhlaq adi hema qurbani wes ehne qurbani abe gutum sallallahu wahi qurbani lan yanala allah luhumha qurbani ki ko bato ei hajjuga wejja hadiyu katilu iiduga wejja udhiya katilu mikanka kuro ميجوس فادايكي الله أخلاقي فاداي أخلاق دسكودين ما مهوري هكما كان داروا فامي واني فرض قروا فامي واني الله وحي قروا لن ينال الله لحومها إبامي هنا الله سبحانه وتعالى حضرتك إيج ما هي نودي مس الله بين منونه ولا دماؤها أديك ليبس كلام حضرتك النودي كلام ليبس بين منونه ولكن يناله التقوى منكم كلام حضرتك الدنيا تيابامي هيتوك تقوى وركم أقوى وركم كمان هيك بدل النبي أي هو عمل كرمان بعمل تكون دور هليو إيه ما أخلاقنا توريها يسويتك مول الدين ومقصدك أخلاق كيرت رسول الله حديث كرمان إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق تمن كلام فون بيس مشان نكى بس أخلاق دوس كدينه تمن كلام فون رسالة مقصدك أخلاق دوس كدينه مي رسالة كي ميوه كي ما أخلاق كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي كمان عائشة رضي الله عنها يا أرغم مني ما كمان عائشة رضي الله عنها سؤال كرويني يكل يكفون أخلاق كهنا كه ناني أمي ميها عم بدن جاني في رميها أخلاق يكمنا بدال مني كان خلقه القرآن يكل يكفون كي بيمتي عهنگا قرآن كه قرآن كه هريها صفتك يكل يكفون كي باقى هناني ما أخلاق هريها صفتك يكل يكفون كي باقى هناني قرآن كعنگواني كي كه قرآن كعنگوا صفة تبيفون نيجون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الله قالوا كي بيمتي عهنگا فدا إيروكا مرماتري كما هيوكا عهنگا فدا بيك الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إبامي هنا ميهكو جاهلك مخاطبك فيا أديه تربهم مخاطبك فيا أدي كنترول نتيك هالغوتك واهكاي دكا فيا قالوا سلاما السلام عليكم نكيا فين داني يجي ردوك جواب ندينه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أما يقول كيرت القرآن والله وحي قروني وقولوا للناس حسنا إمها مستكنا تيابهم ريتبهم مخاطب قرآن وقولوا للناس كريها إمنعي مسلمنا غير مسلمنا كودكودينا بدتيميهنا أنهننا فرهننا نهوريها إمن وقولوا للناس حسنا كريها إمنا ريتبهم الله كذا كاره مي كيرت رسول الله أخلاقك كان خلقه القرآن كلك فانك بمتيجا هنگا قرآن كلك فانك أخلاقه القرآن هذا ما أخلاق أي إسلام دينه ورم مهم مقصد إنجي إسلام دين مولي جملة بناء فهم يقولني تين أساسه كمتجا أي عقيدة يا معاملات أخلاق هم إسلام دينه تيمبا كلا يباي هم ما أخلاق النتيجة أنا واني كونشك أنا مسلم كن وانا أنا كيوم وانا تيمبا كلا يبا مسلم كي مسلم إنه أي أخلاق نكما بنيا أي مسلم إنه تيمبا كلا يبا مسلم فريها مسلم كن وانا أي إسلام دينه تيمبا وانا باي تيمبا كوفا يباي هم إيه مهم إيشينج كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني إن أثقل شيء في الميزان حسن الخلق أو كما قال ميزانه إم برايتشكي ما أخلاقه إم برايتشكي ما أخلاقه أجابك هلا كم دتو نماذج وها كيف بسنته روده وها كيف بسنته حج وها كيف بسنته إم برايتشكي هم مين يعني مين مهم كم ما أخلاقه مهم كم يعني إذا حالك نماذج نكر مجا وحكينا روده نيفو مجا وحكينا روده يا هوريا كم فريهم كورن جين إيه إم دينه كرو كنتن إبا إم فرط ما دا كورن جين إيه فهم إيه نتيجة أخلاقك
එයා නුලකන් අඛලාගත හොන්නා එහෙනම් මේ රසූල සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවන්නේ මීසානුගා එම්මෙ බුර එච්චකි මයින් අඛලාග එම්මෙ බුර එච්චකි එම්මෙ බුර එහෙම මිහා එන බුණ හේ බහෙක්ගේ සවබුන් එනගේ මීසාන් බුර වේදාන එනගේ තිලෙෆ හේකම්ගේ තිලෙෆ බුර වේදාන එන කොල්ල හේකම්ගේ සවබුන් එනගේ මම්ම ihsan teriumuga sawabun bappyan ihsan teriumuga sawabun rahmittiriyakan hewforu dinumuga sawabun faqirakan hewforu sawabun hamdardiyumuga sawabun enaga mizan burawedan ehma akhlaqi sifataken ei mihuriya demme midane horiha sifata wese akhlaqi sifata biga saw mihage mizan burawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam garhoga mihak midanna wena allah ga rasule eveni anhenaki warak ginen warak bunave gotuga tudkar anna fulanatan كثيرة الصيام والصلاة والصدقة ورجنين سنة نماذج وسنة روده فسنة صدقة يكون لون ميه كسنة بيجون واكمة صدقة يكون مكي مهوريها كم يكون لون ميه كأكمكو ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها يكم إنك دلون إنك أورترينا دوبان كوريا كانغانوغ ميونا زوابكون أرارم إميهونغ نتينو بامره إميهونغ غيبة بونه هذا ميه حديث قرآن هي في النار ينوي نركا جاي هي في النار ينوي نركا جاي دين أنك إهين عنه نجوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا هذا نواني إبني عنه نكى ماجنا إن سنة نماذ كو سنة روده فا صدقاء كون أولون ميه كم كان نوبله ويه إنفاين نوبه نماذج نكى نكى راوترنا جاي كل مباو مكى نكى دولون نكى راوترنا كدوبان نكورة نتينو بامره غيب بونه එමි හුන්න උඳගු කො තංගණ මි හුන්න වාසෝ අබු කොන් එහෙන් ඔලේ මි හෙන්නෝනේ එන මරුවේ ජේන حالت කි බාතෝ හදීස් කරවන හිය ෆිල් ජන්න එකම් ලේක වනි ස්වර්ගයේ ගේ එහෙම අඛලාග වලවන්න මන මේ ගෙනි මායන් අඛලාග උන මුහිම්මුක මේ අල්ගොන්ගේ වහකෙන්න මි කොම්මේ ලෆ්ස් මි දන්නවනි රසූල්ගේ හදීසේ නොතේ කීරත් කුරානුගේ ආයත එහෙමයි බෙන්ගේ අල්ගොන්ගේ වහකෙන්න නොකම් මේ කී එහෙම අඛලාග ඉස්ලාම් දිනුගේ දෙවවා මිවා මකාමකි මිවා දරජේකි න කුර්ආන හදීස්ගේ දෙවවා දරජේ ifada maqam devwafa miwani ikamuge so mitama akura he wasaruge sobo en insana ge akhlaqa kura he wasaruge sobo ehima namadum wes insana ge sulukara enaga akhlaqa ge wasar kuranje hene rodayim wes insana ge akhlaqara enaga suluka enaga uluma guluma he wasar foranje hene zakat wes wasar foranje hene ehnnuniya en evves kamakun faadain qur'an ena nuban ulefa mi hekki evves halaga allah ge hadratuga rangalu maqame qiyamah dohli bigam wami henno kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwani emme nubami heki emiha ga duluga nubakam gasaw mihun emiha daamagun nuni ena da golen nuni en gole kon ala ganda mi haye nuba hadi huture kitoko wati nuba bastako ega mihun ta waragina wane subhanallah mi islami mujtamai kharin la fadarum kom sadi huture ejjekun wabbakum jahafa nuni yakanu dane hadi huture bakon ilmeri akadima vies adi ihtiram ligum wa mayami hakadima vies komme sadi huture ejje bonana baymi subhanallah rasulullah hadis korwani inna sharra an-nas man tarakahu an-nas ittiqa'a fuhshi aw kama qala alayhi salatu wassalam emma nuban nulafa mihunaki allah ga hadratuka emihunge duluga nuba kama haydi mihunge emiha dukolla fa dami hay ena fenichi ahem magakun alagen ena karyen denya muuna marala fa ena fenadane tiwe dami hay iye emma nuba mihunaki mimi kon kahala mihunna to mi muslimun nekim ko kon haggetto oti mihunna subhanallah එහෙම මිදන්නවනේ මායන් අඛලාගේ වරම් මුහිම් සිම ඒක ඉතින් බයම් මිහු නමාද් කුරා මිහක වෙස් විදානේ රෝද හිෆා මිහක වෙස් විදානේ එහෙම මෙමි එකම රසූල් හස් කරෝනේ ඉන්න ෂර්ර الناس منزلة عند الله එමිහුන්නකි අල්ලාහගේ හදරතක එම්මෙනු බෑ මිහුන්නේ لا حول ولا قوة إلا بالله يا خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني إن بغية من بغايا بني إسرائيل حديث مرادك بني إسرائيل kasbi angena ka fenune edduha kuttai fombawagam fawwa fedingen e anghem mihage hitar rahma ogawarikam wadegen dune nukma fa kuttai ena e mi fendini ituga kommesorege hesantre kamen e bor modi marunuwe adi kasbi angena ka wes kommesorege insaniyat kamen mai hamdardi umge shuur teke ngena hituga e bore mi hem kasbi anghem mi he fendini rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis koroni allah enage e amalame dur hiwodigen enage faafu seviye yahudiye kasbiye ekom mikuri warkudu kuda hewa amale detto fendini kuttayaka insana ko visnune rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis koroni allah subhanahu wa ta'ala yang hemihage alam e amalame dur hiwodigen
eno ki fahafu sevi hey akhlaq deifa maqam akhlaq deifa materi maqam islam dinuga ade kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimun ge taaruf komme bege taaruf en onnane detto ye farwerin ge taaruf hakimi sarkar mawzufun ge taaruf hakimi يهودين تعارف كيمي نصارى تعارف كيمي مسلمين تعارف كي كباتو مسلمين تعارف رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرواني المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم تعارف الرسول مسلم تعارف كي كباتو مسلم كي اميه دلوغ نباكمنا adi emihaga atuge nubaka munna ehni he muslim takun salami begam wa mi haye ega mane ki ena ehem mi hunna di man hadi huturo echi gowa ehem duunu ba mi hekam ga ene nuwane ehem mi hunna ena ge dulun kuni huturo gowa ehem mi hunge ne kiyagen ghiba bunne netinu ba moshe mikala kanta takura mi hekan ene nuwane adi hama egoten ehem mi hunna undagu wa kala kanta taken ena ga amalun ena no qur'ane mi he muslimaki mi zamanu ga ijtimai ilmerin muhazzab mi heki tahzib mi heki ko bato polite mi ko bato emi bonani ei hemmi go hitata dunu qur'an hai rasulullah ge bibasfula mi polite mi hanu tahzib mi hage taaruf rasulullah muslim ge taaruf korwa go tafaten borto ya muslim wanjena muslim mi ha wanjena tahzib mi ha kan ene ke me muhazzib mi haki ene ki emme tahzib begam wa mi haki ei islam dina ki tahzib ge din islam dina ki hadarat ge din taraqi ge din kuriyerum ge din kuriha maen akhlaq ge din de dunia akhirat ge kuriyerum hoda de din mi islam din furiha kam ka shamil wegen ve dunyawi kantaka ukhrawi kantaka aili kantaka iqtisadi kantaka emrit ko dawlat ke kantata hingam wi gota mi huriha kame ves molang furiha maya baya wegen wadina ki ma wegen wa islam din wegen islam din dun muli insani hayai muli insani dun maad wasura ki ko ba kirat rasulullah ke wasur den ege fon Abu Bakr Umar Usman Ali mi bebe fulunga duwaso mi bebe fulunga amal te be fulun balle wala wa Abu Bakr Umar radiyallahu anhu amal Umar gefaan ikale gefaan ge kondu fula basta lawwagen wadagen faqir muskuli nikamati anhenunge geegiya basta fullawa kay faanaki kaakuto hirakul ge raskam wattali miha kisra ge raskam wattali miha ikale faanaki muli duniya ga hunnavi emperor eme warogode emperor ai Persian emperor wattali vi ekaleeg faange lashkar gos adi room karage verikam wattali vi ekaleeg faange lashkar gos ehma miha wargode beefule ekamaku ekaleeg faange konful macca basday levva angos faqir anghana kaande wan emi hungege kaaychene tima ekaleeg faange do wadanne ko me fen wada gannawani muskuli warege anghana ko hus fen tejakan alagen kakkani demi sawal kormoni mi kon kamen he ayus koran mitibe kodakudin roti ve mi hingam jessen korakameke vidalwani hama neti he vesecche emi mundanno ade he mi umar miraroga me ole harmanga rasge faano veriya amirul mu'minin mi nayakan harmanga halen nenge de umar ge faano vidalwani umar amirul mu'minin ka ngivade nugannawanno he horiha kame den ene midanne ikamuke ene engin jihana balen jihana harmanga halu hemi ganta balam mihiru nukunnaga den hama wagutu wadagen ekaleeg faano arga honnavi abbas ge faano gudana wede wadagen ekaleeg faano ge koda basdala wagen wadagen anghem mihaya igega kekkum kantata hawali wadagen uriha kame koddevi adi bayan hadis tehuga ebbur yasa vihan tayyare fon angnege vihege kante belehetu mattaka ekaleeg faano ge abikamalu alige faano ge darikamalu ummuku sumu wagen wadagen anghem mihaga vihege kante ekmana belehetta ekama mi islam ge veringa akhlaq hori goteki ade den mi dannu mangule wahake ki algon menge islam dinaki huriha kamaka shamil wegam wa dinake huriha kame kuram wa goi islam dinuga anga wafave iqtisadi gotunna ijtimai gotunna aili gotunna ta'limi gotunna huriha rangal kantatte siyasate kada difani mai wegam wa islam dinuga ade algon ge duaya ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men emha muslimunna he rahmillah mi ramadan mahoge sawaba dharma ge terega algon men shamil korwa algon men neki Allah ekalang rasulullah fada akhlaq ge veri bayakam galawa adi he bas adwa he bas qabul kura bayakam ga levevun adi mi ramadan mahoge sawaba dharma im mahrum nuwa bayakam ga algon men levevun
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.